Kardom carving long life kelang ratum don. Pininitum carving long life pen lam thi cetan cimung abang sojai make along nilitum kacupapon ilitum ada lam constituency pen ketudun MSc akhir ram sing timung. Pini alang li nilitum carving long life fan lamang so lam thi sia jai make along pornai speed un tekora lang kan sorry kardom zero lapen nilitum carving long life pen lamang so làm thế gì cái chi phí sẽ tham gia bên lòng Francis năng li là năng li cái là mua để xem năng li mang cái head năng li rong là cái sabura là bằng số năng li tung có số gì năng li pan moneda paman mà năng si năng li education là hiện lối chơi mà có số gì năng li political career along keng kang cái sejor mà hai cái thằng năng li tung cái gì mong life plan sẽ tham gia năng làm chuyện gì đó tôi nói thứ kalau đó nili học cách mang cái thách bằng cái công lập cái thảo luận xem nó thì nili biết cái đó nili phải nili tu do cái phát sinh ta me chỉ bằng thách ôi nili biết có gì chỉ vậy là đó là gì là nili po phanta nili pai phanta arji bang asam nining do lam ve sila som mo pen nili nan sanang the bom no nan the pen kedungan no kedung ben ma se school du nangi pulo si nili hama thing no non ta nili hama thing no school do tereng langsung LP school pun so tereng langsung LP school ke lage lamding pen sikema okay, before independent primary school lagi. Lagi 1930 deh kalau yang ikan tadi available. Lasu school mana ni kan? Ladak school kali lagi. Ladak lamding kan Jawan deh. Praktek lamding kan tak Mikir Hills mati di. Lamding revenue circle ke Mikir Hills lamding revenue circle. Lamding tak kan bengok. Tapi ini tu mahal ladak lamding orang supi orang ta kota pe ni tak ada lah. Selain kan orang le pelang ke orang ke avelo. Kota bagi bikop calo. Masa dak pun bang sidang ni tu bang lo la sini ke dak si mana tek lo. Ada pen pai po dan pen mungkin lo dan pen si school tu nangi tu lo. Dia po ni pen timu cak tu mas school tu nangi tu lo. Kini lagi pen coy tawe ja tawe. Masih nilai roka nilai po bang ulo gamusa bay po na chop Lapin eh anta gamusa tawe la hai ke bai sau ki barla ho la sui ke sini kacing thang gamusa awel tu si pula ha la ke langabil bangsa de akilok ta aki nak mo de la si chi pon ham si ke dundu la pen ke thoila chot mun chop hala suke thoila chot pon po Angin ini tu mana ke the class 1, class 2, class 3 an sudah apa ke? Nili tu mana ke the mak an ke class 1, class 2 tu ke school hem arlo ini dulu, tu le thak ini dulu. Class 2 dan class 3 tu ke biasa thak ini dulu. Dan nili tu ke nili kita ceng lo pote apa? Toilet Jeponun po, bosta Jeponun po, kamu saya pon lok po, coba bela. Angin tinggi rum. Dak bukuria orang do, apen honaru orang do, honaria orang tak cerat topik, bukuria orang tak cerat topik. Angke honaru orang bang arlo do man do ni cerita lagi soalnya. Bukuria orang bang arlo kamu, angke lah bukuria arum lo nange tham dah, cerat nange cek tak ekdom kang tak kecil. Tapi lah bukuria honaru orang tak lo nang tham ada tak. So menurut tak citibin po daksing teman lu nak dapat. Lasu lu datang udah lah hajar nanti cek dah sudah pipi tadi tu ke abi dokang lu. Langsung nanti cek orang mana. Si hem ikutunda ba la rong sar tu ni. Akhir tu nang kalau cerita nang cek lu pote. Enokan cicut nang po, enokan hi nang po, enap enang po nasi kun cibit kun nang po agak. Minit aku minit itu. Tahu dah minit itu. Akis minit itu.
masih nilai 72 belum ke kelas mana ni kau ni lo, mahasiswa aku ni sekolah dulu ada. Apa ni kena ni congda dulu. Aku ni kan ke ho play puartau sini lah. Ko LP school primary kan aku kecil tu. Oh. Nilai dah bukannya higher secondary dah lihat ke 1978. Oh bapak. Kita ke bahari hari semalam ni. Mana umpen mana cetan dah tak sedih. LP school kecil tu nak kecil tu juga ni cetak pun tak. Oh. Bang mana ni dah pun mana cetan dah kita soal ni dah pun tak lagi. Oh, kalau suara ni. Suara ni dah LP school dah. Masih ni legal LP school kita me nereng tak kesul. Lah 15 August ke post mana. Oh. Masuk ke 15 August cok cerang tu si dia kata ni. Pasal 78 bang, 78 dan 79 back kuliah si dulu, kuliah high school bola sebagai headmaster, non principal secondary lah sebagai high school masih ni dah sini Charlie, dah Charlie bom pen ni batai ini dan orang secretary ni uncontested dah school lah, uncontested. Selain contestant lah, so sini tik lah Assam education Assam education ta lagi cek lo, dan ke 1979 pen 80 81 pen jauh dah lagi, kan? Kecap pelung kami terhelu. Nasota ni tu benar, kecil tu 82 83 mulam, pun cini thai po, akhirnya Teron Ransom ex chairman speaker Cardinal Terus Council alang itu sinang Japon lo lapen ex MLA Monsing Rompi itu si ini tu nang Japon lo nasi halasu asu alang sebagai klandun nasal lo nasal student Indian nawasi la asu la Assam education mana foreigner, Bangladeshi pun mengi pun alamnya sini pun cerap dulu. Setame ni tu malam Karbiang lo ke 1979 18 lo ke Bangladeshi abe. Kini tu pilo na klaim tu. Lalu mati. Itu pilo na klaim tu. Lasi hal asu si ni tu malidar songya pun tu kalau Teron ke hai tu. Monsing Rompi ke hai tu. Kado berten ciki cetam sing problem untuk leadership. Asu leadership itu lah. Tiga saya tu lah Assam kan Bangladesh ke pelong kan tu kan dengan rata tu kangen siapa tu lah. Lah penangnya tu nanti hang artikel 244A bang itu mula pasal people Bangladesh pelong kan tu pelong itu metang indigenous kadang itu metang government seseng nongko. Sila soal government seseng lo te lah. Untuk Karbiang lawaran apa artikel 244A ke pasal itu. Lah kecik mana dulu. Ultimately dia ladang dulu cok dengan politics kini tu dulu. After dia 6 years continue nasa education itu involvement dulu. Masih beginning ke langsung si kalian dulu. Angbo dulu bang Karbi Student Association tu pentas lah. Kecik bohong ke kali Kita Assam Student Union itu lo asu tu lo. Abo belong kecera belum cocok. Asal lain bang lo. Conference peni lo kalau asal signal lo masih ditunta. Asu ni tu kecek conference lo. Masih Karbiang lo Student Union tu kasu. Masih orang sing Teron ke hai kan. Monsing Rompi ke hai tu si Presiden General Secretary cuma. Ini tu bangke aber ke kecera belum tu lo. Masih klaim lah 1985 Assam Accord tu. Assam Accord tu depan ke government sengkil lo problem untuk mereka masih chief minister lah. Problem untuk mereka masih chief minister lo. Ladan pen ke akhirnya beliran terang minister lo mana MLA hai. Agriculture minister pen ke aku akhirnya kali tang lah something else ala ni cabinet minister mana boleh orang yang ada state minister mana lah sama masih apit bangga lah halah hemprek mate autonomous state article 244A lama lah so lama ngatum ditip lah nangga cingki
Balas orang eklam pia aja film lo itu masong ya putu itu ke ba film lo deh itu masong ya putu mana padu dong le pada dong le problem tolong asal macam misalnya kita orang le aku eklam itu lain itu ke teknologi laso sarkar pe dan itu mana kemang icun tiga lah ke kali lo lasi laku ke paling ko pensat ke lo itu merapen tuh pakai itu tak aku cesong nangai po kasi 1995 api cekak daksi asam dana parishad asam karmen cekak daksi putor aku neto 1986 17 Mei nungwe ASDC ku anak pakai masih halas sudah temporary ke convener ke Bharat Kumar tim abari iya lo ladatan ke aku babu rompi ya hai mata abari memelen ex memelen masih hai alang itu kan petir people si api dalam ke full project committee seng so take sih nanti jadi suspend ekdom moment ceng rapen full paksi moment ceng lo masih cesong bom si api bangke nanti enggak le mereka anggap kesudahan nanti cepat hewek account Thomas Council atau mungkin nak cikoi dan tundan hang juga ni ahli tulis sarkar nak kok itu ladet pen nak ko MLA dan nak kroi dunde bang ko MLA ta including NCS MLA haflong MLA yang cikoi dunde masih data langsung there the only one MP lah ini Hills District penta latar cikoi dunde dan tu aku efek hang juga nak dan tumno mas base abe na bedra tu mani ka kam ni ke tu bang potrawa samari selang se tu hang jo cha kun disturbance element mana nak ke kalbelo pa staff dia tu pas saya tu mane epi garbilo tu sote nange brand ko alasa polisi sote en bom lo pasi apit na ke ASDC amane tek train lage non political organization election में थोड़ी आलम तावे के थोड़ी आलम तावे सीधा भी अभी के लास्ट है acquisition में गया democratic country के mass people support नहीं होते by elected by the people government by representative atau उनसे support अवेलेबल होते लगे mass base का भी ना तो itu mass base अवेलेबल सब बंद है masih अभी के जितुम के करबेलो autonomous council election था participate in the top. Ini lah moment lah sisi moment cengger tapi politically lah tunggu isi platform sesemar loh sepige MMC dah turun loh. Asal nali ni hanghead masih nali. Nili hanghead. Dak kita tak turun bangun loh non nili kedua dia melangkar ke. Kita turun bang masih. Kumani toy orang yang dah mesti tahu loh. Nili lah SDC tu apa. Nali ke. Dah only so nasing kerang alang li also ke masuk sa orang luar sana untuk klembot, gram sewa punya klembot. Alang kan ke hang nam si sakuri pacirian si cepat tu. Alas ke. SDC ke langsung tiket kecil kami. Tiket pijat tak kecil bang dah tu depan pijat. Sandal. Lapen pene lahai rap ham mobilization tangka ke rap gari kita ke rap pene sasugirun. Chất tỏi ekdom rat tumsia methang wangi hundreds of kilometer pedal semang yaking kan wangi latat tuar wangi bukara statan wangi main road wangi jungle ayah jungle wangi alas utamanya asam vegetation tak ada belang mati di hijau lang mati setabe north east bah asam lo masuk government lah military force kata we CRP tu masih iji kali lah tu warga dah tak lapen first time kali itu ke mass movement kecing ke kucing lah lasi ada ke sopene ke period lah lasi inglongar lopen arluar mesti dikupalehi kan adalah momen juda tapi SDC sekian lah bang so partition tu dia tapi ke SDC dah hijau dah ada so langsung fikir nanti angolong ke media ini tak klaim tu bahwa apa pen business tak klaim, lah pen art and culture ini nanti sebenarnya cepat itu. Kosong sih yang food pleasure aku non putot BCP nak jangan
kali lah karbeng long so hempre ka autonomous state demand committee bang ining cete pi sama apila political scenario bang men change bom lo apit ke lobbyism dolo lapen article 244A pen asalo diversion mane kilo divert diversion do MOU ke cito data data isi chokti itu lo mane ke chok si puge pupe hai sta konani dak mane pilih ke cingko le tidak kali hai fracture dan tiba tadi fracture dan pos kami repairing lang pos kami sometime repairable ke repair ko media tadu deh setami ada defect dak ko tiba asinon SSC laso MOU cetok le pen laso bangke autonomous state mate article 244 ke hang bangke kanton sugali kusi cethano sitame hala MOU implement dia part masih 20-30 years nangko mate nanda not implement pame mila 1995 pen ekor sitong pen nanta full present implement tela nanta pulo tere arat ke sangprong lo ake bangke mas moment ang kronelo hala so si teklong MOU ke cetok ke ni oppose pe setami idam delu ibu bangke sini lah sini 1995 pen kaso teklong lo ahok kahakta lidam delu pun ini kalau ke mata so sedak lobbyism ke kali ladak political ideology dak ini tadi dulu keceton pe dulu mana behind the mass movement mana SDC ya SDC arlo isi belak national political party itu bangke karbeng orang sini nih lapangke CPML do puha ke cengpen do pusan dia waktu lana moment itu ada tarik sini dan sampai sini ada data tak siapa kemelo 1995 accord of that pen of feedback dia SDC pen kali lo mana langsung deng election yang dulu parliamentary election assembly election lain yang dulu dia lah among the leadership langsung SDC mana kemelo dia SDC pen ke candidate pinang lah CPML tu CMT dah pinang tu ML dah pinang tu lahai lah mungkin lah sampai ke lahai cek pada kita lah sampai ke KPNO Autonomous Council candidate CPML pinang tu answer bangke hala article 244A bangke kona ni cipi dekat kau masih rara tu rat dan pinang pike PCB lah ini tu ke ajuan lo bang akute jadi ini tu kan kerja songnya tu pin kap pi klaim kilapi atau benar buat ini nah klaim nanti tu nah pin kap tu ta haladak masih halaso keceton ti kapaceton di mate kono ni cok ti kali kaso cepin kap kaso keceklam kecemat ham si tu memang itu bagian tu dah sangkul lah sini tu dah kesangkul amrit alidar kali nali moisia question dolang media lo musuh si manggila lalu nanti lah si media ke ni tu kan 1989 si pantai tapi dilitung ke hai dalam sing Teron tapi dili surjorong par tapi bedding ki sarpang dirong pi ini tu langsung bang kontrol kacing mai deh surjorong par mana lah aprang XEM or Equidius lah langsung dunia kan lah kita dunia perang tapi SSC MOU purida sadar ke ceplang dulu pusat tentang hele pen si cesong tunang tu si ke terek tu alam lo ke galang lasi lada laso cetar lo laso perang ke itu media lo mangke dalam sing Teron ke nili lapen sujorong par perinti gitu nge di somar saja dah si akhirnya dalam Teron sedang japon lo laso ting kan ini tu lu dicari press karya news paper taklang lo apa monthly quarterly weekly lo kewangan kini tu ke bilingual service pen kami isi ada paper lo si service kan tidak dulu
Pasal langsung bagi siap foto paper lo gitu ya bantah. Itu siap foto pon hal 50 dah nanya tu. Hendak kasi blog Islami foto blog. Asal blog si soalnya bitan po lah aku pateng po. Lah ada paper lo ni screen lo foto lagi. Black and white kata. Lah pen hala ke komposer lo ke mobile pen ba computer laptop pe gini itu ke kali lah A B C lah kihum aja kihum lain cin ribo bumbo lah sila ke expert atau ke claim ver tu cini no banana si lah so cina beng do me air kina beng nasi do ma lah so pusin dari kong jok si aku hon ben rakti hon ben rakko aplang po ga aku langsung ke tengnya plang lo tau bon si aku rak kami pun si pateng dis paper tai pisa tu mata langsung ke komputer avelo mobile avelo type piece avelo chat avelo tu langsung 1989 pensei che c'è quello che lo teacher deh kasih lain lo mangbo man lah 1995 lah mungkin entah lo ke cekap pun lo kado kita keres lo solat pun anta la mas mo bela la struggle la kado belong mereka kanton arah tu manta kesang lo hala MOU buat capu podalang lo berarti manikan ko thongke poke na apa lo yang itu ke nikan si bak si sangun jodi la salam lo gawo mati la si hala salam lo akin bangke ciu lo la so 1995 alam mang bisa la ciu lap lo ha de ke cewang tu media la cewang tu 2004 la doni proti bedan hela oh nanti mana masih hampu lo kan la so doni proti bedan 2004 pen 2006 anke ni di ku pensi di kurang sepi pensi paklang lo deh la si di kurang sepi 2004 to 6 an paklang lo 7 to 14 anke ne gwati si paklang lo di longle filangan na siyo la do anas apoisa da cepai la lo la ke dordis aku ni longle ta ke jordo bangrat ko se thamde ni ta longle ta ni jord pi lo longle ta do non ta do pi lang Kasi media lo bersama bangkit hala 1989 Indonesia government sengal so sengat tu sini tu lah so paper account klaim so mesin ke templa mesin la pena pitu ni tu mini offset nam tu be lorang so sido la pena la aprang servicing tu lah servicing ko billing back ini isinga lorang so long bila isinga dal bila amahala so becem hong ma 2000 Anikan kecebon baru ada cinggola. Age hybrid me cikai lo jala inut elo. Lasu nili ke 2006 ada sampai dulu ada. Lasu ke sumrohang alang isi karge. Nami independent. ASEAN. Independent bang. Oh lasu ASDC impen jethong lagi. Cekap pun mati. Lasu nili tum karge ASDC long nak federal. Ala pilong nak konpe. Liram eslong dan konpe. Kalau tu pen es ke pacit tonjip dan itu tak kekir deh. Cikroy kre lah tu tak. Angke itu mana nak konpe. Aman masih pikir itu SDC J. Jawab Johnson naik dulu ya. Masih ni tu masuk pensi SDC J tak paklang lo. Orang singkong lang ni MLA dan mana lapen bank truck. Mek ane ke bang troksi ni tu, kali bang hotel bang troksi, itu bang po, halat tu bang balik ni lah, agak jauh tu orang pi tu mangan nil, jadi lo jala, kuliram hoi lagi hai bang ke, inut ke ruksik Teron, inut ke luang mana itu lah, Oke, apor lam tu kau apa, non nanti present alam lagi tu project hantu ini. Nom nangi MSc mandat pen la nikan pon nangi achievement utha langher constituency arlo nangi PPC kisum kasi thai gamlo nili kisum ke sam do hai abhi pune pe hai nili pan langher tu laswar tu nang pidat pen MSc sampai laso aku dan kilo langher ahawal pada dom dai kan tak kupai ke lang no ke nili ke hai pen adir di bu ida lo lockdown lo pilo corona kisu hai nikan
Mingkan ini kita susah festival ke pat ini tuh talon udah apa ini Mars sih talon due to COVID-19 protocol thing itu free open udah sama si Mars masih itu festival di long run loh. Tapi Februari last ada itu COVID protocol lah masih itu nonggolan masih under arrest sama 2.5 years ke completely development lah ke Abidin. Deh, lapan under 2.5 ke dalam jumlah $2.5 5 to 6 months ini tu ke lah MP batah ini election, MLA batah ini election, tahun komiti election, lahir ke sini 6 months dalam dia. Code of conduct, model lahir kadang itu mati. Di MP hutan almost 2 months selesai. Deh, code of conduct, dah tak lama mati. Langsung si MLA hutan 1 month selesai, langsung tu. Asal total itu 6 months, aku tak itu. Ultimately 5 years kan tadi itu only 2 years. Lasilah 2 years ni langkar long ke claim long tadi. Last negem kan angkal 1974 development. Last politically ni politics ke China dalam tak politics so dunia lo ni. 1970 80 pen 79 80 ke asam edition lo mati. Hada kalau dunia lo ni ke China ni calo. Kacau cam dulu. Jadi lo, lah saya hala super ini kita pinian ini, dopilo siapa nak makan dopilo, lantaran ada MSC kai mata mandu dah ni kan kopelo de mandu dah, mana ke batai si, mana ke batai ni, asal dulu ada, kasih mandu lo dah ke, kasih ni kan prokep MSC nang mandu, nak IM tak mandu dulu, mereka duta. Gujarat orang dah ia malah langsung kita batai ni dengan malah lapen suruhan ka ia malah CM tak malah MLA tak malah minister tak malah nili ke dalam tang mingkan pokep mendengar pokep tadi ni lasan kelong lela dia nikan ini pen nikan pokep orang pangba dan ceng dan pangba dulu deh ada momen lalu lah hok di ditolong deh ningkan kan timpen budget hari kan memang budget kan ningkan kan timpen lah pokok kali te kutisi langsung si nanti pipi lagi kutisi 500 meter atau warga lupa 1 kilometer kan lupa login itu ke lah within lah 2.5 years sanggup jadi more than 200 crores kan pindah lasi nang likit kitong tek kilo ke selam sih tangkap ke ini tu CM halang ni dah inisiatif pen lakukan aku ini tu Chief Minister pakai Dr. Hiwoto Biswasrama langsung ke Finance Minister plus PWD Minister lasilah road infrastructure pada blok pakai priority first langsung bang agenda tu Halo susi ni gambar saya long dulu tadi. Kasi isi bang induk tu isi ni orang tu. Ini induk bang kelalo ni kan popela 2.5 years ke lah soal corona yang sudah lama ini kau hilang. Ni memang ada corona positif many times. Baik. Dia tak berhenti. Dia tak jo. Anak mahir tu aturan dengan tu macam ni pen rengkeleng ngomong ya. Yashvir Sofa Store. Bangso store along nang litum longigji mesen na sofa. An chot kalisi an namjum hek penta longigji. Nang litum an ning ke hang a design ateng pen kasi margin ning ke hang do setame bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji. Lapen an parta hema long kahinotang sofa puthot kasi mar mate repairing our size ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store Dokmoka Forest IB at Hengno. Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapen ke 86381 48114 along Humri Lote Long Igji.